Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Congo Kinshasa. Igikuba cyacitse mu mujyi wa Kinshasa abanyekongo baramagana umunyamakuru wavugiye kuri televiziyo ya leta RTNC ko abanyekongo bamubirigi Ubufaransa ndetse na Canada bakwiye gufata ku ngufu abakobwa ba Koloneli Nangaa uyoboye ihuriro ry'FCM rwanya ubutegetsi bwa Congo Kinshasa nabo bagasogongera ku nzira y'umusaraba banyujijemo abagore n'abakobwa mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba. Ikinyamakuru Actualité cyanditswe ku munyamakuru Yves Abudara Makanga uri kwamaganwa yavuze ko bari ibitekerezo by'atari umunyapolitike ubwo ari mu kiganiro kuri televiziyo ya leta. Umunyamakuru Yves Abudara Makanga yavuze ko muri Goma abagore n'abakobwa bafatwa ku ngufu agasanga byose gitera ariko Koloneli Nangaa. Uyu munyamakuru yateruye ati Nangaa umugore wa Yvette wa mu Burayi n'abana batatu b'abakobwa ati nka buriya abantu hari za Belgique mu Bufaransa cyangwa se na Canada namwe mukwiye kumugirira muke bagereramo abandi mugafata abo bakobwa be ku ngufu ndetse n'umugore w'ijisho rigahurirwa irindi. Ijambo ry'uyu munyamakuru ryakuriye impaka ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru muri Congo. Abagore baramwamagana kabone n'ubwo Nangaa ngo yaba yarahemukiye Congo Kinshasa ngo nawe ukwiye gushyigikira amagambo ahamagarira urwango ku mugaragaro. Bamwe mu bagore mu mujyi wa Kinshasa bavuye kugera uyu munyamakuru w'umugabo bavuze ko akwiye kwamaganwa n'igihumeka cyose kuko umuntu uhamagarira abantu gufata abagore n'abakobwa ku ngufu bazira ibitekerezo bya se aba arimo bikurusha se w'abo bakobwa. Hari umugore wavuze ko abana ba Koloneli Nangaa ndetse na nyina wabyara badakwiye kwikorezwa umusaraba w'umubyeyi wabo akwiye kuzabazwa ibye nka we bari abatagatifu kuri iyi ngingo. Hari abanyamakuru bagenzi be nabo bamwamaganye bavuga ko umuntu w'umunyamakuru uvugira kuri televiziyo ya leta adakwiye kwitwara kuriya ngo agire ahamagarira abantu gukora ibyaha ndengakamere nko gufata ku ngufu basaba ko inkiko mpuzamahanga zamuhagurukira. Uyu munyamakuru yarerutse guhagarikwa ubwo haga umwanya Jean Sylvain Kenge mu kiganiro yavugiyemo ko abanyekongo bakwiye kwitonda ntibashakane n'abatutsikazi kuko batabyarira badahuje ubwoko. Uyu musirikare yahagaritswe ndetse inshingano afite zo kuvugira ingabo za leta ya Congo FARDC barazimwaka. Uyu munyamakuru azwiho gutangaza amagambo akomeye kuri televiziyo ya leta ya Congo Kinshasa yigeze gusaba abaganga bo muri Congo Kinshasa kutavura abantu b'imventura igihe bagiye kwa muganga cyangwa se mwene wabo uhagera nawe akaba agomba kutavurwa. Naho imirwano ikaze yabaye mu gitondo cyose cyo kuwa mbere tariki ya 12 hagati y'abarwanyi b'FCM n'inyeshyamba za Wazalendo zo mu mutwe wa CMC mu mudugudu myinshi buri gupima Bukombo muri teritwari ya Rucuru muri Kivu Amajyaruguru. Gusa nta mibare y'abiciwe muri imirwano yatangajwe. Amakuru aturuka muri ako gace agera muri Radio Kapidu keshi inkuru avuga ko imirwano yatangiriye i Bumbasha ku birometero bike cyane uvuye Imweso mbere yo gukwira muri Karame ndetse na Cahemba. Aya makuru avuga ko imirwano yatumye abaturage birirwa mu magana bahungira mu midugudu baturanye ndetse no muri santere ya Mweso muri teritwari bahana imbibi ya Masisi aho bahungiye mu nsengero n'amashuri. Hashize amezi atari make kari agace gakijwe na teritwari za Masisi Warekaye na Rucuru gakomeje guhungabana cyane kubera guhangana kenshi kunyeshyamba za M23 n'imitwe itandukanye Wazalendo. Hanyuma ariko ingabo za leta ya Congo Kinshasa kwa mbere zagabye ibitero bya drone z'intambara mu Minembwe ho mu ntara Kivu Amajyepfo. Amakuru y'ibyo bitero yemejwe n'uryo M23 biciye kuri Lawrence Kanyuka urivugira. Kanyuka mu butumwa ashiye ku rubuga rwa X yavuze ko biriya bitero byagabwe mu mudugudu wa Mukoko no mu nkengero zawo ate kuwa mbere drone za leta ya Kinshasa zagabye ibitero by'indege zitagira abapilote mu buryo bwabuhumye kandi bw'ubugizi bwa nabi mu gace ka Minembwe by'umwihariko umudugudu wa Mukoko ndetse no mu nkengero zawo. FCM yavuze ko biriya bitero byagabwe ku bushake kandi mu buryo budatoranya bikaba byibasiye ahantu hatuwe n'abaturage benshi ibyatumye abagore n'abana bicwa ndetse bituma abaturage benshi bahunga ingo zabo. FCM ntiyatangaje muri abaturage biciwe muri ibyo bitero. Icyakora ryavuze ko ryamagana ryivuye inyuma ihohoterwa ry'ubugizi bwa nabi rikorerwa abaturage ba sivile mu burasirazuba bwa Congo. Yongera gushinja ingabo za leta ya Congo FARDC ku mugaragaro kandi kenshi amasezerano yo guhagarika imirwano. Ku bwa FCM ibiri gukorwa n'ingabo za Kinshasa n'intambwe iteje akaga ikabije kandi bigaragaza kutoreza burundu amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu mu bihe by'intambara. Ibitero bya drone byagabwe mu Minembwe kuwa mbere birakurikira iby'ingabo za leta ya Congo ziherutse kugwa mu mujyi wa Masisi zikabyiciramo abaturage birirwa muri 20 mu gihe barenga 40 bakomerekejwe nabyo. Umuyobozi wa FCM rwanya ubutegetsi bwa Congo Kinshasa ariko kandi bwana Koloneli Nangaa yoberuwo yemeje ko Joseph Kabila Kabange ari muri kiriya gihugu mu nama y'ubuyobozi ubuyobozi bukuru bwa FCM navuga ari kumvikana mu ntara Kivu Amajyaruguru hari ku munsi wo kuwa mbere. Nangaa yatangaje ko umunsi umwe Kabila azajya kubasuhuza ati hano tuhafite umushyitsi uhoze ari perezida wa Congo Kinshasa murabizi ko ari hano ntabyo muzi hari umunsi tuzamuzana abasuhuze ni senateri ubuzima bwose nk'uko itegeko nshinga ribiteganya ariko bamukuye muri Sena. Kabila yaherukaga kugaragara mu ruhame mu bice bigenzurwa FCM muri Kamena umwaka ushize. Icyo gihe yamaze iminsi aganiriza abanyekongo mu byiciro bitandukanye ku buryo amahoro yagaruka mu gihugu cyabo. Mu gihe ari muri ibyo biganiro yari yashinze ibiro by'agateganyo mu rugo rwe mu gace ka Kinyogote kari mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. Uruzinduko rwatumye ubushinjacyaha bwa Congo butangiye gukurikirana Kabila umurega mu rukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kinshasa akatirwa igihano cy'urupfu adahari nyuma yo guhamwa ibyaha birimo guhambanira igihugu no kuba umutwe w'ingabo utemewe. Nyuma ya Kamena umwaka ushize Kabila akoreye ingendo mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika birimo Kenya aho yashingiye ihuriro ry'imitwe ya politiki ryitwa Sovora RDC rifite intego yo gukura igihugu mu bibazo byinshi bicyugarije. Naranganije amaso ibinyamakuru byandikirwa mu Burundi abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe ishyirahamwe ry'abaganga batagira imipaka MSF ryatangaje ko kwimura impunzi z'abarundi ibihumbi birenga 50 ziri muri Kigoma muri Tanzania bishobora guteza akaga
MSF yavuze ko ubusanzwe ukiri impunzi bikorwa mu mutekano no kubahiriza amategeko yose agenga kubahiriza uburenganzira bwa muntu, igasanga kunyurana n'ibi ku mpunzi z'abarundi bishobora guteza ingorane. Mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize leta ya Tanzania yavuze ko ishaka kwambura ubuhunzi abarundi baba muri kiriya gihugu kuko ishaka gufunga inkambi zandutanye rugusu. Mu kwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka abaganga ba MSF basanzwe bavura impunzi z'abarundi mu nkambi ya Nduta kuva muri 2015 bavuze ko abantu basanzwe ari bamagara make ku buryo kubacyura huti bishobora kuvamo ibyago byo kuruzima kuri bamwe. Leta ya Tanzania iri gukoresha iterabwoba no guhungetiza impunzi, ndetse mu cyumweru gishize bamwe basenyeho inzu babagamo. MSF yavuze ko impunzi zimwe zibayeho mu bwoba kuko batazi ikizaramuka ukurikije uko ibintu byifashe. Tanzania ivuga ko nta Murundi wakabaye akitwa impunzi mu bahunzi b'15 kuko umutekano wagarutse mu gihugu, ikibagira impunzi bukitumvikana. Amashyirahamwe arengera impunzi yavuze ko ubusanzwe gutabuka kw'impunzi bikorwa ku bushake atari huti. Leta za Tanzania n'u Burundi ntacyo baravuga kuri izi mpungenge za MSF kuko abarundi bazacyurwa ku ngufu. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikira muri Uganda, abanyamakuru bakoze ba muri barandika banazwe inzego z'umutekano za Uganda zaburiye abaturage ko kuwa kane umuntu uzamara gutora ntahita ataha bazahangana nawe bakurikije icyo amategeko avuga ku bigande. Kuwa kane tariki ya 15 ukwezi muri Uganda hari amatora ya perezida n'abadepite. Amashyaka atavuga n'ubutegetsi yarasabye abayoboke bayo ko bazaguma ku biro by'itora bagakurikirana uko amajwi abarwa. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko polisi ya Uganda yasabye abaturage gutora bagataha batabangamiye igikorwa cyo kubarura amajwi. Urwego rwavuze ko umuturage uzagaragara ku biro by'itora yamaze gutora bazahangana nabo bitabaje amategeko kuko kura amajwi ari bya komisiyo y'amatora bitareba abaturage. Amategeko agenga amatora muri Uganda ateganya ko umuturage ashobora gukurikirana ibarura ry'amajwi ahagaze muri metero 20. Polisi yavuze ko hari ibyumba by'itora biri ahantu bidashoboka ko izi metero 20 zaboneka, ariyo mpamvu basaba ko uzatora azajya ahita ataha hadateje icyuga azahabereye amatora. Hagati y'ibiro bishinzwe kwandika imiryango itegamiye kuri leta byahagaritse imiryango 5 iterera leta ku kanya mbere y'amatora muri Uganda, bivuga ko hari ibikorwa yabagamo bikiri mu iperereza bigaragaza ko bibangamiye umutekano w'igihugu. Iyi miryango harimo n'abanyamakuru yahagaritswe yavuze ko itazi impamvu yo kwamburwa uburenganzira bwo gukora mu gihugu kandi bumvaga bakora bakurikije amategeko. Iyi miryango yahagaritswe nyuma y'itabwa muri yombi ry'umugore wayoboraga umuryango utegamiye kuri leta wakundaga kunenga ubutegetsi bwa Perezida Museveni. Abarebera ibintu hafi bavuze ko ihagarikwa riteje inkeke kandi ryerekana ko ntabwo inyagamburo imiryango iterera leta ifite mu gihugu kandi ko bifite ingaruka ku burenganzira bwo kwisanzura muri Uganda.